بعد الحر اللي احنا فيه دلوقتي قلت لازم بقى اضحي واشغل التكييف، بس اتفاجئت انه بيطلعش اي هوا. ببص لقيته مردوم تراب. شايفين المنظر؟ يعني مش عايزه اقول لكم. طبعا رحت على طول جايبه فوطه تراب. بصوا، بمسحه واحده، يعني ما بعدش عن المسحه خلاص. واي حاجه بتيجي على الفوطه ما بخافش ان انا امسح بيها بنفس الحته مره تانية، لانها مش بتليط. هي خلاص بتمتص التراب جواها. ودلوقتي انا بمسح بنفس الجزء اهو، ما غيرتش الجزء بتاع الفوطه. شايفين؟ ما بينزلش ماسك في الفوطه. تمام. مسحت التكييف كله مناطق، يعني مش عايزه اقول لكم ده بقاله سنه ما اشتغلش. فشايفين بقى دلوقتي بمسح بنفس الجزء في الفوطه اهوت، مش بتليط خالص، بسهوله جدا. شايفين منظر التراب ده كله؟ ابتديت امسح كله خلاص اهو. شايفين اللمعه؟ ده بفوطه التراب بمره واحده بس، ما غسلتهاش ورجعت نضفتها وكده، لا هي بنفس المره. تراب بقاله سنه على التكييف.